Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban pulit ibadahon ramdi. Kimat bakongsan jong ke kubor minta ke stem. Kentu Menteri Rang Bak Duk Kari Narendra Modi kipat bak bikin sangit no ikijing penjulur bat kijing umsnam hakal leng kari. Ke Citizenship Amendment Act kamlong persya iki Muslim ni kinu kirit pat ong Menteri ke Sarkar Pedeng Unitin Gat Kari. Laweng no ika korpiu habaro ki Jakah nong bak Shillong henden kesengi. Bat ipu ipieng kijing pen krek Christmas hakal leng katan chatai lami ngi rengkat kari hibaro kawai. Shongshit biang ki yau ki hat Shillong hadian kitayo jong kijing yaki bat kijing kendrum kandram hakajela. Ki kubor babnya. Menteri Rang Bak Duk Kari Narendra Modi ula kerpat ikipat bak kari bakin nampen mi yakino kino kijingya umsnam bat ban nampen jular kitiar ni kijaka pat bak hakaba ula ongru baka Citizenship Amendment Act bat ke National Register of Citizens ni ke NRC kim dan jingya day AA bat kino kino kibriu kibedai na kino kino kejat nyam. Haba ajing kren ha kajing lang pat ba ka BJP dhanyawad ha Ramila Ground ha New Delhi henen kesngi umodi ulo ong baka Citizenship Amendment Act tatmu ban ai ya kajing long nang shong shnong syakitu kirit pat ki banakari India ki bapoy wir syakiway pat kiri bamarjan. Menteri ke Sarkar Pedeng Unitin Gat Kari ulo ong baka Citizenship Amendment Act kamday ke balong persya ikiringit Muslim ne kino kino kirit pat. Ugat kari ula kerennya kani kajing lang pat ba Hasan Vidhan Square Hanakpur henden kesengi. Hadian kajing penkot ya kajing yat pat ba reki babun kiseng bakantop ya kaseng BJP pankersya ni ke Citizenship Amendment Act CAA. Ugat kari ula ong bakam baka klemdan kanu kajing pet silang khamat ya kino kirit pat ha kabaya day bat katay kaan. Ula keno bakal yang persya kila pensngutu baklay kibriu khamtami kibarit pat bakalong tang nakadaw banyo vote. Ugat kari ula benrap ru bakane kalong ru da kajing buram ya baro kijat nyam hapo kari klem dapet silang khamat ya kanu kajat nyam. Laweng no eka curfew ha kanong ba Shillong henden ke step hadin ba amsyam ladan syu kino kijing yakan at ni kijing yaki ha kino ki benta jong kanong ba ha kabay day bat kajing persya eka Citizenship Amendment Act. Kinong siyang shnong kanong ba kilay mi ban pendap ya kijing tiet jong ki syakiyaw kihat na kabenta ka Christmas. Kiyaw kihat bat kinong kishnong kita hopo kanong ba kila ipu iping da kijing penkre bat penriam na kabenta ka Christmas. Lapan jari ka curfew hakijaka ki bahap hapo jong kasadar bat Lunding Jeri Police Station naduk ka khat a tarik menta ubnay hadin kijing mi jong kijing yaki persya eka Citizenship Amendment Act. Kaseng BJP kalapan bena bakan sa penlong ya kajing yalang pensyay pat ba hakabaya day bat kajing penpaw pertay ya kajing pentep bat jing pensngutu bakla jong kiseng sign pertay ki badan hakalyang persya halor ka Citizenship Amendment Act. Ya kani karay la syem hakajing yalang balapan ya daw Presiden kaseng BJP UJP Nada ban penpaw lani pensyay kajing temu jong kaseng hakabaya day bat ka CAA. Habaya keren bat kilat pathay kubor ha New Delhi u General Secretary ka BJP Bhupender Yadav ula ong bakaseng kan sayo ban ajing pensyay bat jing pensngutu syaki palat lai klur teli kilong yeng hakari hakabaya day bat ka Citizenship Amendment Act. Ula ong ru bakaseng BJP kan sa penlong ru ya kijing yalang pat ba haman laki district bat penlong ru palat arspa sanpau teli kijing ya keren bat kilat pathay kubor hakeleng kari ban pensyay kibriu halor katay kaan pathamay. UMDC ke BJP jong ka Garo Hills Autonomous District Council GHADC ulalit paibyang siya kakanhuan hapo kajing alam ka NPP menha kani katayo baladem. Kajing job jong ukartong kalyang persya hapo kajing alam ka Congress Umetrin San G. Momin haka Election Deputy Chairman hakaway kalyang kabala penduna pat ya ka EC ka NPP Artayo Menshwa mentali se katay kakanhuan kabaday hapo kajing alam jong ka NPP kan sawan paibyang siya kabor. UMDC ka BJP Bhupender Hajong ubalalit piniso siya kalyang persya ulawan paibyang siya ka NPP kabalayalam ya ka Garo Hills